بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ياكم جار سلام قرم را برايلو عزيزي لقناة عراقية باش كردي ورا وبرادريلو خوشكيلة تماشا برنامج هكا. ياكم جار دعوت را وبرايلو خوشكيلة عزيزة كم وانا زانياري ديرن معلومات ديرن ومله منهلي اگر توانن بان تاي خدمتي را ولاتا غمان شنو تا ولاتا امان ششتيلي التي بيو اوسا تالا فكره ونشوغن فهركس وخوي ديونيغن توانيغن يا ششتي را منهلي خدمتي را منهلي بيك بايغن رائي قناته تا ريو دائما بيلي من ريو ولاتا امان هوا باكيو وسربرزي بميني امرو مباوتي درم ومل وهار لمنالي إما قشت مازاني من منالي شوني بيو نزيك جوال بيو نزيك جوال بيو او فرلتي بيو يعني قلال لورا بيو قلال لورا بيو نبي قنير او قلال چند جو لوری و لمنالی بی فاو آودانی فرابی وقت آودانی فرسا شون سونزی فرسا واران و زوی خاص يعني قشتي عالم يشين تاريخ وشي بأنه زوي منالي فرز زوي خاص وزوي باكرة زو تشش لناوي سونز بوغن ف وهار لمنالي فرق عشان بيو فرق جوان بي لمنالي اي دارو دارسان وقل وصونزي وشوني لباكو يعني شونه عدلي بيو هنو بس جوالي لولا بيو وقت هاتي يعني اهم شيء ناو شوني لا ضلي خوش بيو لا حبقري مثلا بيشي من منطقة سراسياو يلا نزيك منالي بيو لا باو حافظ بيو يا شنو عالم وقت مثلا لا وهار مردم تشكن طائرة لا كوماسان منطقة كوماسان لجارية وروبان مردم وقت وهار قشتي هاتن راعو منطقة ليان او منطقة قشتي سونزي بيو وقلو قلزار بيو هاتن راعو منطقة روش گزراني لورا كردن مثلا شوكي هاتن تاغر من تا مغرب هاتن ورا من علي منطقة مثلا بيشي من قلولس هم تشكن راعو را باتي اوكار هم چون راو هاتن مرو کومسان هاتن کومسان آوی فرای بیو گلال نزیکی بیو آویش فرای بیو شون سونزی و شون نشتن و دارسان بیو فمردم گشتی هاتن راورا ایما مثلا مردم ایش چکن راو کو چکن را خلاصفه لخلاصفه و منطقه کوانسق منطقه وشن اثریه مردم هم چکن راورا لورا پیاسه کردن لورا یا هاتن را ناو گلال لگلال لورا هم لبناو آواغ یا سناو کردن یا پیاسه کردن ل او شونه ل ناو او سونزی و دارسانه وقتی من مثلا وهار یا هن بی طولیه فرای بی مردم هاتن چه کردن هاتن طولیه برین لورا کردن حتی فرای عالم مثلا جار طولیه کردن قزان طولیه کردن لورا چی من مثلا لجوالای ما چی من هن هاوردیم من کنگر هاوردیم نه لجوالای فرای کنگر بی داره کنگر بی لورا هاورد مردم کلان نه کردنه ولی وشکل کردنه و شیوه کردنه تام داشت مردم خواردنه او مثلا بری عالم ولی خویانا هاوردن نان هاوردن گوشت هاوردن را لو منطقه هات لورا پیاسه کردن هات نام مالی ایما مال لورا و لکو مثلا بی فمردم هاتن لورا مثلا چت واسن مثلا ایما دو دایما پیان کره دایما پیان ماز دایما پیان فهو وقتی مردم هاتن گیش دلخوش بی و دل پاک و گزرانیان فرا خاص بی با امرا مثلا ایما لناوتنگ لورا منطقه هم منطقه شرینی بی نزدیک مغفره بین منالی و بین سومار منطقه فرا شرین بی شون بی مردم توانست لورا بنيشيغن لأو منطقة بنيشيغ شونيل خاص بي لا مثلا
لورا منطقه بي لها قلاغي عز الدين النقيب خدا رحمته هم بكيم قلاغي عز الدين يعني تقريبا لصالي لشل كرياغا قلعه تايسه مثلا شوناغي منيسه تايسه آثار منيسه منطقه فرجوان بيو منطقه لورا دارستان بيو آو بيو فمردم هات اللورا نشتن لاو منطقه بري چكن راجع ولا ووقت مثلا هن بيو خارچık بيو هاتن مردم را خارچık کنین یا مثلا چكن راجع ولا چكن راجع ولا دملان بيو دملان بيو هاوردن لجوالا مردم فرچ گردین لش وقتای واره چكن دملان گردین هاوردن را شنو یا بری هاورد مثلا بفروشنه یا را خویان هاوردنه بس فشتر مردم هاوردنه را خویان هاوردنه هم وقتی پی وقت شیرینی پی گذران کردن هم دملان هاوردن را مال لا بايما مثلا لمان وهار خزاني من نوروز كفته مان وهار لا نوروز منالي بيش من لبلد روز حتى لبغداد مردم هاتن راكو هاتن را منالي تاغر نوروز گزران مكلا منالي يا مثلا بري چكن را باوا گرزين چكن را زيارت كردن وهم را بياسه ولورا منن دشا و سشا و منن لمنالي لانه هر کس لبغداد هم قوم کاره دیرین لمنالي من لا قوم کاره خوي لا گزران بكين وقت خوش و لناو دارستانه لور ميرزا ما وسام وفكر ما انتيم لور ميرزا مردم قشتي هاتن لكو لور ميرزا جنبين يعني بين منالي وبين كابري منطقه يعني وازيه فمردم لورا اوقع مثلا عزب داشت اوقع مثلا ماهين داشت هاتن چه کردن بیشم مسابقه کردن بزن کی بیو ایمان منال بی من خایا هاتی می خایا رنگ کردیمه خایا دیم لیا که هر که خایا شکیا بریا غسو هر که خایا نشکیا او بردی غسو و آیم بی مثلا 12 خایا لورو جگیر هاورد ریب ششت فراتن چای فراتن مردم زرنا يارويلي هنديرن زرنا كوتان او صاوتن خانالي ونظام كيانا هات لمنالي يانا زرنا كوتان مردم چوبي گرتن چوبي يعني دي ده لش وكيتاي وارا مثلا يكي عاجز نوي بشي او يكي مثلا قسيه ويكي بكيغن قشتي ودل خوش وبراعي لور مرزا لورا گزراني كنا لورا فرا مردم زانسن او چوبي گرتن جنيل مثلا لديور وسان بس بياغيل قشتيان لورا وسان ما حتى دي مثلا قسم زوران ايش قرتن لورا شو مثلا انا ودل خواشي تو وقتها وزران بكيغن ودل خواشي زوران قرتن چكن بري چكن راكو چكن را قلاصفي منطقه قلاصفي هم منطقه قديمه اثريه بيش نان و آب بردن ولا بلش وكتاي وارا لورا وزراني كردن من اللي اگر بايدن مثلا فرم يعني ما اوصى لأو منطقة بيومن كمان يعني منطقة يعني ودا خوابيش مثلا تعالى روسيا اي شونا اوصى مثلا ديدن لمن اللي مردم فراحاتن مردم شو لبغداد هاتن لغير شون هاتن فكر هاتن دا منطقه يعني مثلا خوي كوانا لما ليبيا اصلي لما ليبيا بس دائما ملالي هانا وخوني ها فكري كي تيغن با اوروجي لا باغن هلا صاليه روج دروج داروج گزران مكي لمنالي فاي باوتي اي وهار لمنالي وهار لمنالي مردمي شهن داشتن اوسا پاسپورت داشتن پاسپورت داشتن يعني ايم بي مثلا ميوان هات رماليان چه كاور رئيس سربري ميواني عالم كردن او مثلا بري ناسين مثلا چون ميوانيان كردن هاوردن رمال فميوانيان كردن ماز شير قسمي وليان مثلا باسبوريان بردن راجع ولا لانه وزاني وقت وهار دارو ايا فربوغن شد وايد اشكال قلو قلزار لناو من ليبيو وف
ووقتي له وهار من لي فراشري إيمات وفكر متي أوصايك هات لا هو وهار هات زرنا داشت ويكيش طبلي ولد طبلي داشت خير خوارده منطقه هلا مثلا لآواي لي آوايا مردم ها جمعون قري البريا كردن شوفي قرتن شرا او آوايا لو آوايا هم ليوا يا مثلا قشت يعني مثلا مردم لا اتفاق هاتنا آواي ليك لآواي لغا فيش ترمي ديمان لا منطقيش نبي امين آغا ما باخي كيرش لا لورا هن بوشون بيو ومردم اشترا هاس مثلا يعني تيم هن توبان هم وهار هات اللي هاتن للا باخي كرش لا لورا شوني بصاحبي لورا توبان وازين بين اي تيبا واي تيبا فريق مثلا من اللي هات ولا فريقي مال مثلا لكوماسان لجاريا هاتن لورا توبان كردن فيشتري ايواران هاتن لورا توبان كردن ان شاء الله خدا وفقدان بك وتمناكم يا اي باوته ودل دامبي خدا حافظ